Mirela, pošto već nekoliko dana se priča, vodi se polemika oko problematičnog, da kažem, zakona vezanog za provalnike. Šta raditi ako zatekneš provalnika u svojoj kući ili u svom stanu? Ajde, kaži mi, eto, zanima me što bi ti uradila, koja bi ti bila prva reakcija? Pa ja se nadam prvo da do toga ne bi došlo. Zaključavam 200 puta, provjeravam se li vrata zaključala. Ali ako bi nekom silom ušao, pa vjerovatno bi se ono sakrila ispod jorgana i čekala da ode. Nekako da se završi. Pravila se nevidljivo. Uzmi što god da ću samo imati. Čitala sam na mnogim portalima kako su se ljudi suočavali sa provalnicima i po nekom našem zakonu ti nemaš pravo da se suočiš sa provalnikom, ne možeš da ga prisilno, ajde da kažem, ne smiješ da upotrebiš fizičku silu nad njim, ne smiješ da ukoristiš oružje. Dobro, okej, za oružje, da ne smijem da koristim oružje, ali... Mislim, ne mogu mu ja ništa svakako fizički, ali kao upadne nekom čovjeku u stan, vrlo vjerovatno da bi oni prvi nasurnuli na njega. Mislim, što je prirodna reakcija, ne opravdavam, niti kažem da je to normalno i da tako treba, ali kao braniš se, šta sad ja treba da šedim, mislim, ja bih šeđela jer sam, eto tako, ali kao ja da sam neki muškarac, da ga mogu samo ovako taći da on izađe, ja sad treba kao da šedim, da čekam da mi on sve pokrade, da me možda i udari 1-2 puta, ja ću ovako da šedim skrštenih ruku i da se molim Bogu da preživim i da šta? A šta misliš, po tvojom mišljenju, šta bi trebalo da bude ispravno? Da ljudi mogu da urade, da budu... Ja ne podržavam nasilje, ni u kom slučaju, da se razumijemo, niti smatram da treba da se tukuje stalo, ali ako te nasilnik napadne, pratiš mu, jeli? Znači, okej si sa tim da se braniš? Apsolutno da se braniš. Ali po ovome zakonu ti čak ne smiješ ni da se braniš. Tačnije, ti bi trebala sutra na sudu da dokažeš da je to bilo u samoodbrani i da je on došao kod tebe, ajde da kažem, bez dozvole. Tako da tu baš ima dosta tih nekih... Znaš što ja mislim da je najbolje? Da pitamo građane što oni misle. Ajde. Šta bi uradio ukoliko ti uđe provalnik u kuću? Pozvao bi policiju. Dobro, a ukoliko ne dođeš do toga da pozoveš policiju, koja je tvoja prva reakcija? Moja prva reakcija je pobjegota. Aha, nikako nasilje? Ma, nikako nasilje. Koja bi vam bila reakcija kada bi vam provalnik ušao u kuću? Prva reakcija? Prva reakcija, ništa, digla bi ruke, ne bi mogla sa njim da se borim nikako, pustila bi ga i onako ne bi znala, jer znam da ne bi imao nešto para da uzme, to znam, a za drugo ne bi mogao televizor i namještaj da nosi, no bi mu rekao, izvolite. Pa što god. Pa što god, hoće samo da me ne dira. Koja bi vam bila prva reakcija kada bi vam provalnik ušao u kuću? Je li moguće da me to snašlo? Pa šta bi uradili? Zašto baš mene? A šta bi uradili? Ne znam, pozvala bi odmah policiju. A ako ne bi stigli do toga da pozovete policiju? Pa ako je provalnik nije tu, onda bi valjda uspjela. Aha, a ako je tu? Ako je tu, ne znam, vjeruj me. Dobro. Ne znam. Gruba, odbrambena. U kom smislu? Ugrožavajuće po život njegov. Odbranila bih svoju djecu i imovinu i sve stečeno u životu, životom, ali onoga ko to napadne. Baš su zanimljivi ovi odgovori, pogotovo ove žene koja je stala za pretpaštene. A što baš ja? A šta bi ti uradila? Šta bi ja uradila? Majko! Ne, pa zar stvarno misliš da sam ja tako? Ja vjerojatno... Znam da mislim. Ja bi vjerojatno, iako znam da bi odgovarala za to, ja bih vjerojatno primijenila neku silu. Misliš, branila bi se? Definitivno bi se branila. Jeste da u mom stanu nema ništa vrijedno da ukrade, ali baš ne bih dozvolila da tek tako uđe i kao ja ću izvoli ti krade, ja ću da sedim i da čekam da vršiš. Ne, ja bih pustila da mi ukrade, iskreno, ja bih ga pustila, ja se ne bih pomicala, ne bih uradila ništa, ali ako bi krenuo fizički na mene,
koliko god, vjerojatno ne bih uspjela u tome, ali bih pokušala da se odbranim. Da, ali mislim da je svakako prirodno sad neko da nasrne na tebe, ti nećeš samo da stojiš. Da, čao, ubi me, izbri me, evo me, tu sam. Mislim, ja bi definitivno tako reagovala, ne bih prepuštila slučaja, ne bih sjeđela, ne bih mirno stojala sa strane dok je on vršlja po mom stanu, tako da... Ali mi uopšte nije jasan onda taj zakon, ne razumijem. Ne znam, mislim da je to jedan od mnogih zakona koji su itekako bitni, da trebaju da se izmijene. I smatram da neki, ajde da kažem, manje bitni zakoni dolaze kao prioritet nego zakoni toga tipa. I sad zamislili su tu djece i ono kao treba da trpe tu traumu, znaš, provalno kod kući. A da njihov otac ne smije da odbrani djecu, ženu i... Da, tu ima toliko tih da se ulazi u samu srž samog problema, toliko ima priča oko toga, ali svakako smatram da zakon nije na mjestu. Ništa, pišite nam vi u komentarima šta vi mislite.